gilit thing nai channel lo thli thin tu te chi bai ule tu tum chu hemi ril tam thei lo emo choi chak na nei lo chak nei lo thong chang hi an soi la hemi choi chak na nei lo hi anorexia an ti a medical term chuan mi thing te chu choi chak nan nei lo te ril tam lo chang te chu oma he tiang sa ke chu nat na po ani chia lo wa amai ro chu anasat ero chuanin in entir te po tha anga ami pumpui that lo na sang kan ti mai he mi ek khal kan tiang te pumpui long ami pum nuam lo pumpui chak lo kan ti wang te hianin ange choi chak na te au bo the a in choi dan mu mal lo choi dan mu mal lo hun bin nei lo wa choi wang te pon ami ril tam the lo na hi a om the boka in tam taka chuanin hemi ril ru ha na ril ru phok le na kan ti te hemi lung ngai na sang ril ru lam na sang wangin choi chak lo na aum thei boka in choi chak lo hrim na hian kan ei po hian choi at tui lo theya atia lo mi chuanin taksa chak lo na te zan mut hil that thil lo na po thlen theya ina to pa chuan heng te hianin hemi ril ru lam nat na depression hial te po athen thei ani in now paila in nge chak na bo ve theya in mi fing hi kan kum upa zela kum patlama hianin emi chak ta po bo ve zel theya dam doi sang wang te le zu in na sat wang te pon chak na bo theya in antibiotics ena sat wang te sedatives kan ti mai hem ya rui theyang chi morphine te codeine til na dam doi e wang ten hemi ka chak na da po ambo theya tin na sang wang yan om theya hemi kan fitang wang te covid-19 ka tiang wang te po khan om theya in pneumonia wang te hemi fitang le om lampang dan na hian in hemi thilrim hriat na te bowa tiang khan cha chak na te bo theya in thyroid niam hypothyroidism kan ti wang hianin ami thin chak na atlem theya in ami thin nat na thin ro kan ti te thin na thau blood fatty liver disease kan ti te le kal na sang wang te le cancer wang te pon chak na kha abo the ni tin thil pakhat sap tong tel na salu tukhi inti fo ni ek tel lo thelo hui om ve ni athan chu emi medical terms te hi mizo tonga kan nei lo te hi oma nan depression kan ti mai te anxiety kan ti mai te po hi feel free don chonin thui tak soi nga ya ma se kan thiam vek thowa inge kan mizo tong thiam hian a dei lo thin ve bokani emi chak na nei lo na sadeu mai emi rilu lampang tel hi anorexia nervosa anti he eating disorder kan ti chikhathi ni boka thluak lampang nat na ni atlang pui thu in meichia po emi tlero la ten om du bi ka a chan ber pakhat chu thau le taksari launa wang ani in an ma ani ka thalu tuk lo ma sela thawang khan an ngai tlat maya khatiang khanin ele ina thei top in anin hreka khatiang lo ni khan chonin an taksari ni ta poka lo hiama ma sela tin hetiang ain hrek hian tam tak chu ele ina in hreka chin hia oma khat chonin ain hrek chuang lo amai ro chu thilan ei to nuwa khanin enge an in kom luak le chu tiang ni lo ponin ko thuwa na tian ei le thin ani khatianga taksari na lo hiam khanin le an taksa in emi taksamamo sang vitamin te minerals kha atachama malnutrition kan ti mai tiang ti muna ta khana lo om thin ani in ain ven na le te en kon na te hi emi rildu le taksa ha dam taka om te po hi poi mo khop maya ni te kan soyang khan rildu lampang wangin om the kan ti kha in soi le taksa che tham hrim te po hi choi tui nan apoi mo ve boka tin choi tui lo na kan ti khan achan azir khan ya kan pumpui thalo te ka tiang langsong te kha en kol ka pui mo bokani hang ba ka yan
ni tina apple e atha a in he ba ka so thing te po e atha a so thing hian hemi pum nuam lo te po hi ati zia omin nge cho e tui lo na te po ka ti zia om the po ka ser thlum ei tam in ser thlum tui so te po in atha a chuan zinga lim butui in na thaboka lim butui hi nge tui no khata a thil fian te khata mo hi emotela in the tha a purun var e thin te po tha ni chuan damdoi dora pungpui chakna emi digestive enzyme kan ti hrang hi aom ve boka chuan antacids heian soi fe lokila antacids kan ti ang chi hi pungpui chakna ani lawa emi antacids chu hemi pum ru alaya e tu ani tlang puya chung chu hemi oil sheet kan ti te mucin kan ti te algel kan ti ang chi hi antacids ani a emi pungpui chakna tak zog chu atuya fi ma emi aming to pa po hianin zyme ti hi til tlang puya chung te chu hei osozyme te aristozyme genozyme carmozyme kan ti ang chi hi ni a antacids ero atuya film lawa hemi amonga tathei ei ma a bur thin nga yang chi hi ani tlang puya ni kon cho ei tuina hi a omboka heng chung chu hei cyproheptadine hi ni tlang puya heng hi kan ei ni pon ei tam lo a tha a cho ei tuina dam doi hrim hi ei film khurangai khop mai chuan voile khata cho ei ti tui ngal thei ang chi hi ei film khurangai a tun ma a dam doi lar tak mai dam doi nu pa an tiang te po kha a eten in soi ser na an nei a in he ba ka pauras jowan an tiang ani khang te po kha side effects te en hi ni mi then khat chuanin ei ka refo maya dexona kan ti te betnesol mu mang te hi choi tuina an ei mai thina emi chung chaw hi ka zia ka soi to a in cho ei ati tuina hi a hong thalo pakhat ani zoka eng te hi steroids ani a atira cho ei ati tuya in arei nuwa taksa hong thalo ero ala khop maya steroids hi kan mangna sa adam doi thatak le emi taksa poina asiam chuave ani a emi emergency at point steroid chu kan mangna sa a masela ahman na diklo chu emi choi tuinan akan lo mang ve rongot te hi as a long term effect le are nuwa effect le emi immediate effect te po hi homa emi le khabu te po ka zia ka tin youtube pa hianin steroids hong thalo chungchang te po ka zia ka in he ba ka hianin dexona betamethasone thatlo na chungchang te po ka zia ka youtube pa hinga da to a adu tan chuan na enlet theiang kha choi tui lo na ritram thei lo chak ta thei nei lo chungchang a kan soi thei tlen pe chu ni te se